Assalomu alaykum Ramazan. 12 ayda bir gelgen Orozojан. Orozonguz kabul bolsun Bayekejan. Adır adır ayt olurdun. Aygır meni vay biz geldik. Aygır başın ay tartalbay. Usuluyga ay tuş geldik. Usuluyga ay tuş geldik. Assalomu alaykum Ramazan. 12 ayda bir gelgen Orozojан. Orozonun bitirin bizge berin. Kıyık kıyık koroz kırman çaçar. Kız albagan jigitler tanga çaçar. Kartanda pul. Tezirak çığa koy 5 son pul. 5 son pulga at aldım. Attı satıp kız aldım. Kızdın attı Gülmayram. Nanca olmay beçara. Hurmatlı dostlar, orozamızlar kabul bolsun. Zelebizдің номерін сіздерге қалдыра кетебіз. Сіздер үшін телефоныңызға Ramazan айтып келдік достар. Атадан келген салт улап. Бұл біздің өзіңіздер білгендей қырғыз нарқы менен салты менен өзгөчөлөнүп турат. Ошон үчүн биздин телефондор 312 868 83 35. Анда эмесе батасындагы эртерээк эле берип коелу. Бай байга жетсин, бай кудайга жетсин, элибизде тынччылык болсун. Ушундай бир сиздердин бизге канча белек берсеңиздер, сиздерге Алла Таалам ошончо эки эселеп берген болсун. Урматтуу бир тууган момун мусулман бир туугандар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Жакшылык күндөрдө ийгиликтерге жетишип жүрө берели. Амин. Кабыл болсун, рахмат.